Shubor nakaslem jong nausan hima. Kahanyo trap youth council reward mingi circle. Hadin makilayo jing ujor na ki angut kilong kemi. Kibadai na kasnong mau kajam. Kabaha papo ka penusla CNRD block. Kata kakong manlang kongwer bat kakong barikmen tensong. Kibalasya lang shop hakibor mariang yaki ying kisem. Kiklem patyo kano kajingerap na kasorkar nadu usnam arjar kat kendai. Wanada kilayo yaka wok ardar nadu utehi usnam. Balasoy da upa prestun tensong ubadai umale katany. Kaseng kalami syakmat banirap na kabata jongki kenang ba kinyo elaka jong kahok. Uba etmon kongai ubadai u presiden habakren syakilat patai kubor hasilong press club hakas nginengkong ulai thu baya ka wok order layo nadu usnam arajar kat kendai balasoy da u MLA katany badru u BDO Henry hadu mentamene kiklam yo ya kapisa. Ulai thu banakaliang ka blog kalabata yakine ki arngut banit pa update ya ka Facebook Henry kebalangok bawat la kilalet bunsin Henry kabisa ka Klemdon. Ulai tu bakat kum ka wok order nak menta kong barikmen kalong silak si hajar kendai spa tingka. Kadba jong kong menlang kongwir kadai tang san hajar arspa tingka. Nakaliang ke HWC kalai por karsan sengi ya u BDO bementa baun pendap no ya kadai kakam kenang ba kine ki arngut kinyo ela ka jong kahok. Dah ka beningkong nakaliang jong ka New Trap Youth Council ngilawan ya kendu ya kine ki try hadin bekilap hak ka kejing ujor sengi kaseng habidi bat kene ka work order ka pamaki ki yo na ka blok nang thina po video si ana di blok penusla kapal asan hi dau new block development officer jong ka penusla si na di blok wa pi khongla haringkat badu MLA jongi badan burom ba prestut dan song ulasan lang hangi bat kawai ka ba ngikwa ban mi syakmat kum kaseng ban penpau ya kene ka jing sngosi ke jongi hawidai bat kene ka jing slam jong kene ka walk order ka ba nakaliang jongi ni kitra yeng ita ikong badi kemen tensong dari badi nak snong mau ka jam haus slam arja ka kendai ka yeng ka jongi ka syarat hakal ka pamut ba ka jing julor jong ka yeng jongi kalong bapalat adu kata-kata te nakaliang jong kene ka yeng ka sam ngilaya thir jingmot hang tu senam arja ka kendai tenengi ngila pha sya blok te hadin ka blok kalawan jurip kalawan ban pet ya ka jinglong jingman jone ka yang kesam haus nam arja ka kendai tenagaliang ka blok kala sim ya ka ni ka lat jingerap lani ka kerteng ke jongki ban pha sya blok ban ai ka jingerap namar ki ladu ya ka yang kesam ka pamaki ki syong kisa baro sikatu bat ka basmolingo hadin ba arja ka kendai menta ladai arja arfu arma te ngatrai kat nosnam lalai laisnam arsnam kalayat te kalong ka jing leran ya ka sarkar khamtame ya ka office chawu video CNRD block penusla hapo ka jing san jongu ba prestun tensong haji sha na kaliang ka jong gini ki trayeng ki lanot ki basha banben ki basha penulor ha kamariang ya kayang kejong ki kila ya kendu ya video na kapot kanusien kila ya kendu ngatrai la bunsien insa pensyai te ka basusi kalong ro hadin ba mai la lech po office jong usi ani di blok penusla kalong ba nakaliang ka blok ro kamsyem la simkhia bat kamsyem la sim kanu ka ngila banong kanu ka jing responsibility na ka benta jong ki khamtame na ka yeng jong kilanot te ka basusi syuru ba hadin ba nakaliang ka blok isyong banlay update ya kanika ya ka passbook ke jongki hakabang namar ba akau jongki kaladon kat ba nakaliang cu ini kitrai arngut jong ini ikong iba iwei ide imon lang khongwil bat iwei pat de bari kemen tensong baplik lay update man katayo lani man ubnai hadu ba nakaliang jong idong tri po bang kila asusnai yakini namar ba kapisa kam syam la poi hak akau hadin ba video laong kile update ya ka passbook ke jompi syaka syaka pus ka passbook akau ke jompi kenang ba pin yo ya kapisa te ka basusi kalong ba hadin ba kini ki longyeng ki ya kendu ya kini ke jing kila lej ban banong kumna ban update kam syam la yo i lan syam yo ya ta kapisa ka ba nakaliang jong ikong barimon tensong kadai tang silak si hajar kendai spa kaba inyo na blok hakaba nakaliang jong ka office jong video kala asan ban nakaliang MLA jong iru asan te kalong ba kene ke jingle jong ki kaba ongno kaba kamlong kaba
kaba ai kani ka jing yarap yakini ki longgeng ki bai sikendu jinge teka wei pada kayeng jong imon lang khongwil kani ru kani lai kadai tangsan hajar arspa tingka bapli la lai labun sin teka tangka bai lai ru kelabun ke jinglut ban ya ka bayo ya ka skim teka ni ka panpau ba ka office jong video hang tia popun sla ka pau ba ka long ka pris ka ba jersey ba dang hakini ki khendiat artayo nakaleng ka seng ngilalap ba kidon kilongyeng naka PMEY scheme ki ba sa weng how video tementang ilap biang ba kani ka blog imat nakaleng ka sengin simkhia ban budin biang namar ba ngio i ba hang tia popun sla ka jongi teng teng kalalong party karukom yarap ki brio teng teng kalalong no habayadon hakaju ka kenhon ki kloy ban yarap nrei yakini ki bomdon haka kenhon lane haka party ki bu sajingai bat lesi ki kelan ki penslam wat haka por bale se kila bandu ladang ngimi syakmat jadi ni ngadaw ngiwan syakmat ban penpau ya kani namar ba labun sin ngila limi syapa blok kamsyem ladon kanu ka responsibility kamsyem ladon kanu ka jingkit kle banagaleng no ki syong bai kili update ya ka pasbuk jadi ni ngadaw ngiwan sya kani ka jaka ban penpau lang api ki media kenang ba pin ailang kani ka khobor ka wasai banagaleng hi kaseng kum ya kani ke jingle jong ka office jong video haringkat kajing sanlang jong MLA badan burong jongi badai ru deputy chief minister jong ka sarkar jela uba nakaleng jongi hapo riwar ngidang syate syakum haka bamsap bampong ngidang syate syakum haka jingle silang khamat ngidang syate syakum hakiwei kiwei ki jing yo jing mentoy kham tame ki longyeng ki badai ban yo ya ka hok ke jongki tangi sui cengcang ilahir sebelok cengcang ilahir sabang nabang ong le sebelok nabolok le sabang te su yaya kunta cengcang lahir ta nabolok ong beri na le sabang le update la poi ta da poi habang ong beri na hele sebelok le kelibaha da hadin kin tharai kijing wan cenga sata sya bang la don da kipau kausin la soleran baro ta menajar bang cenga la isin kin ong na ba ikong ngan da kan ke statement balai ba kepisa baro long belakhet abang telade ben poi kin anta kapisa kat pi te long bilek ba kempoi kunta hora nak da kan ke statement lek ai pet jata se belong da lek jata se belong da ai pet ya kata ka statement ki su pet kumti ang ke kong dadak hadin stayau ila lek bahang ila pen lek pet nak sabang lagi tharai la yo hi lagi pet kumtar kami yo nan kane kin benai bekarwe la wan kendu no ya ba preston setai sya yengi ki ba kalian tengah di kompak ngat mo de kini de no nga lagi kendu de lenti ong le sebelok entah la hadin penglasya sendiri la le sebelok si ong ai nomor phone kong dan la phone hingai man kata rupuk pun hire ta te hi kata ka yeng ka step no tingdu bakra te ka fuset kiti rung yo syuk re wat u lengka katin ka yur long barong kata kal air saya imbri ru ta lengka lai la poi hadu ha jing thi bri ru tang ba su lat te ke mensa pli ne no ta lengka mar siteng ha tenong yeng ta ken sudan pop hi la lai na kata ke ting mensa bri te la dan jenisnya wih kami terakhir lu, lah ya dulu itu ngengen rumban, kating ya rapat ini yo ira, anak milih itu yo i katin laiban, yo i katin laiban, yo ikan ka kisah sepuluh aja, entah ken yakot isnong kah mendolem kata kayi, ya si mendol ikan kumtah kayi kasem, entah ken ong batang hadin laiban naik tolong ayo kan kepisah ti. Si mendo kumta malah tamban rit taman sahadi lai benai mentala si lai snem duna kan kayeng lu si kan ni utarik benai basau menta snem la dap si lai snem the tidak kalian jogi kaseng menta namar ba ngidang ya pekat nak kalian jogi nginong ngin ipol hadi khasan sngi ngin ipol khasan sngi ya video jongka penusla sina di blog nomor ba mentang layo video do bot mai tekani ni misya di do borim tingin ai pori u khasan singin kalian kaseng
Te la namar la da kim lai ai hapo khasan sngi na kaliang ka seng ngin salat da ka wipat ka lenti habidi ba ketu ka jingkeli ka jongpi namar ba ngi la yo iba nadu u arpusan terik benai ba khatwe araja ka khandai ka wok adar la da bio te menta arpusau terik benai beningkong ar hajar arpuar tu perkhat mapi te perkhat hi mapi ki lap tai kubor te na kaliang hi ka seng ngi pen pau ya ka jing sngo si ka bajur halor kini ka jing le jong video ka penurslasi na di blog namar ba kumbalong hi menta na nu kipor bansyang ila ikendu hababun ki weipat ki jing deko jong kani ka blog ka jongi ndrai na kaliang ka seng ngim judo kamera kubor ngi ya kendu ngi sia keren ndrai ngila iba kini ka jing le ka jongi kalong man yurat ya ka ki brio jadi negeri ka daw kumbang ai pi mena atayo mensua ngila ikendu ya gitu ki basha weng no ya ka scheme na ka PMHY te kaniru ka dai ka jingle jong video te mentang ilap sisu ba hangte kum ongai pi bala jor plat ka jing sngo party tenang ta kamdon shu ka hok jongi ki pat ba ki wei pat ki brio ban yo ya ka hok ka jongi te na kaliang hi ka seng ni penram ya kani ka jingle jong video ni penram ru ya unong ni khmat ki jongi namar ba ting teng pet khia nani sim khia ya ka jing don kam jong ka blog ka jongi hangte ha pa penusla ka jongi namar ba lada unomi khmat jongi sim khia da kamot ki official le ki babun ki ban sim kabu ya ka hok jongi ni ki briu ki jongi ki ba ya kendu ya kum kini ki jing jia la ni ki jing ha ki thluyeng ki jongi te kumbalo menta ikong lem ka ye ka ba mai isyarat ha pal te menta isa no sya ka jaka ka ba kham chengai namar ba imdon ka pisa ban sinai ka ye ila shu sedep kat balai namar ba ikong idon khandai ngut ki khon te kalong ka jing na kaliang jungi ka seng ila iwan kendo i haye te kalong i ka ba isang sot pan pe ya kani kalong yeng namar ba ka ba mai yo jing ikwat ba ila yo ka jing rap silak si haja kendai spa anrei hadu menta na kaliang ka blok kam syam la ai ya kani ka pisah ka bala sang shot nam ta jongi